ene wiase a ye wo no se o we efo ensa na wa hwe wo de pa eye because nipa binum e wo honom a wo mutena ase a wo mo de a ene se chese da ne da wo mo etwe enkofo nsem anase wo mo ehwehwehwehwe enkofo ensem emu na won so wo mo refi se de wo mo eye no obi ye expert e wo mu e de echen wo mo anase wo adwuma no wo bi estati edi eja no aisan se eye den a yibia no mpanifo eye den ewo eye emu na ene den video bi aba bepie mo ewo map no eso a eye Manasseh the world changer ni mfonyi ebomu se gboyi na ebusuafo de ekoso no eno na dodo na eka se aha ye ne de na adru so because wo sori anansi je se nyoma wo ye no ye wono susu ne bre na adru se wotwa nanim guase na ansa na ye di video no ebeba abatu edwanu me kai mo se nyuma ko bi ne so yasema ye di adwumadie eba ebebe so mo eno ene ochade herbal center ochade se wo ho ede ma nipa dasani ebiara honhom yare ha no ene wonam emu ensuso yare se ba no normal fever malaria ye diabetes esiche yare na meka ho asem nte hyewa asthma ene ne keka ho ene ema ne emema edro susu de ebi o so pese wo ba mu enche na pese obema susu enyina so esu a enye kese ya ni nyina ebi ewo eno nti for the number ewo screen no eso na ene no entwetwe eye enkomo ne yobo ede era ensem no mo beka ya Manasseh enche ye bia na ne recording bi bebeto abonti eno nam so much ase na Brown ne ye papa Reverend Isaac Owusu Bempa edi ebebe pie mu achese wa record papa yi a wo chese wo sa recording no ewo honum na Brown ne mano Reverend Isaac Owusu Bempa emma ama eno nam so ama chese me no wo eka se Reverend Isaac Owusu Bempa krampo ede eye duabo esan ne ho se eyampa se ne mpna ne na Brown dia ene nyame emfa ne kra na se nyampa so na Manasseh kande to no so dia na chese owo bofo embra ememesra na asa video ni nyina too much yamfa nkame mo yede abasomo na ene de video ye trendy a chese wo number bia wo hunu wo Manasseh ehun se Manasseh akope Ng3g3 na just what ene chese Kofi Kinata nyum yi Friday all night Saturday then e wo club chese enum yi bo na ne entampi worship ye ne watwini mi no waje mu se pu ha a chese wodi enum yi so de ejiji ne na ensa enso eka ho ne no na dodo na eka se Ghana de ye wa asofo ye wa asofo panabusu mo menko hwe video no embra ne ba ye beto a eso
Na ebusuafo said the video no etie eno no na na ba ye Maame Ng3g3 akwakofa video yi di atu ni page eso ene na chese wo tworo wo animu se atija ene na odi wo jamiensa eto aso na si who recorded the recorder obi enanum eka ho no tro entampehene Osofo Manasseh, I greet you. Share. Thanks. I don't own the copyright of the background song. Not just a way any a year and some or so a day eka one just say akoda ne atwetwe. No nam so madodo na eka say I nipa die. What one na we wadwen say dan da wo be pe kwan bi so egu obi animu ase. Obe onu obi edi nkomo no ahye da fafon no wa record no say de be ya ube jina so ede a blackmailing nipa no na ade agi no hosika kai hu se won so no ebre bi bedra wo bi so ede bi ebe yo nti sa abre no na edru ede ama eye Manasseh the world changer ama enede wo twa so abadodo na eka se oh say ye kan ye se eye Manasseh won sesan ye woda so ewo dwumedie na emu sa asofo na waje wo machi de wono de na azan ne waga dre ne nsensem no de enya de se wo be free eye eho de bi ade ne no de binum so eka se we on se emfata se ye be friend say oye osofo empo na ebusuafo ye ni so obia ewo ni sinto ye obia ewo ne mfonso eno nti se obi akwakwaka obi ho asem na eno nti na anase se wakwakofo obi video bi audio bi ababeto abonte eno nti ho nya se sa nipa no so ze dwedwe mu ekokopa bibi ebegu nanimu ase ana ye yesa etise ye oman anase timemufo eboa ema oman ni timi ekoso anase eboa ema odo anase mpuntu ekoso ewo ye ho emu ana waje nchefa ensemi hu enesen fabra ebebetu edwa ewotuma Ng3g3 comment section na like videos na share all the social media platforms so media ene equia sikapa dasene yebesan edi ehia ebi makram